Yes, reka tubirizeho bakunzi ba Kayangana TV tubifuriza umugoroba mwiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi kundi mudahwema kubana natwe mukomeza gukurikira amakuru tubagezaho ya buri munsi. Reka tubahe ikaze muri no mugoroba mwiza ndetse n'abandi batarakora subscribe tubasha kuyikora muri uyu mwanya mwiza wo gutegera amakuru cyangwa se gukurikira amakuru abasha kuzaca kuri Kayangana TV. Reka tubasuhuze ndetse n'abandi bose bitewe naho mugiye muherera hatandukanye. Reka tubagezaho amakuru y'umugoroba yabaye tuje mu mikenke ndetse tuje na Kisangani. Bakunzi ba Kayangana TV, intambara yakomeye. Tera gatebe tuganire ngo amakuru. Intambara yakomeye, uvuga ngo intambara yakomeye. Sura yakomeje guhinduka, uko utekereza siko bigenda, ahubwo babiri imbere ariho tuje inyuma. Ibitekerezo byawe ntibisige intambara. Ngo wamutekereza utekereze kuja imbere y'intambara, woje inyuma yayo. Niho ugenda neza. Yes, mu mikenke hiriwe imirwano ikomeye cyane. Ku munsi w'ejo hiriwe intambara iteye ubwoba, aho umwanzi leta ya Gisegeti ndetse n'abazarendo n'abarundi n'abatanzania bari bateye twirwaneho mu mikenke bararwana. Ku munsi w'ejo bwira buza kwira neza, umwijima niwo wahagaritse intambara. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nibwo umwanzi yapoteye hafi na mikenke aja mu gihuru ntiyaja kure. Haze ku uyu munsi mu gitondo hirwa imirwano iteye ubwoba, umwanzi n'ubundi yakomeje kuripura ibitangaza akomeza kurasa, ariko amadora y'umumamuka bino byose kandi amureke mbabwire tuze n'amakuru mpamba heza. Amakuru mandi kumba heza niyo kandi narabwiye ngo nzambaha amakuru make, ariko yo mbahe iminota 5 y'ukuri, aho kubaha isaha y'ikinyuma nzambaha amakuru make ariko y'ukuri. Uyu munsi umwanzi wari mu mikenge uwanyuma ubu twatuvugana ariko amurima kamanuka aje Uvira, bakubiswe mu rwego ruteye ubwoba, mu rwego rutangaje, mu rwego rushimishije. AFC M23 ndetse natwirwano bari hara hejuru bavuze ngo ibi ntago tugomba kuzihanganira. Umwanzi abasha gukubitwa bikomeye, umwanzi asubizwa inyuma, nubwo intego yiwe n'ubundi yari yaje ngo abashe gufata mikenke n'ubundi niko horagira. Narabwiye ngo satani buri gihe azategereza ko umuntu agwa amusingire. Bwe no bari bazi ngo uyu munsi barafata mikenke, ariko kubatekereza ko ibintu bigenda bashike barakubitwa bikomeye cyane, barakubitwa bitangaje. Ubu tuvugana mikenke bayisafishije, umwanzi yabashije guhindukira kwerekerayo amasiga abana niko bazabyita, ayirukanka yerekeza epfo yaturutse n'ubundi niyo yaturutse. Ku munsi w'ejo hari hazamutse ingabo za Ngoma Nzito, amayimayi benshi basaga magana barazamuka ubwinshi, ariko uko bakazamutse gusa siko bagarutse, hagarutse n'ibicurumva ko abandi bahasize ibirato n'amasimisi ndetse n'imitwe bahasigaye, ariko urumva abandi bamanutse bahunga kuko bahawe n'uva gusenya umwotsi. Ntabwo wari uboroheye kandi kwitirwa mu myotsi bizabigora cyane, uzubabara kurenza ukwitirwa mu gasozi. Nguko uko byifashara mu mikenke. Ubu nyine mu mikenke haraye umutekano tukesha ingabo z'amadubu ziri hariya, kuko nibo bari hariya, nibo bahari mu zukuri. Izo nazo turabishimira Imana cyane. Reka tunyarukire Kisangani munyemere, n'ubundi ntabwo dukomera kurebera intambara kuriya ngo duciceke. Reka tubagaza amakuru ya Kisangani. Yeme bakunzi ba Kayangana TV, igisangani habaye akazi. Airport ya Kisangani, ikibuga cy'indege cya Kisangani cyahiye. Kisangani yatewe. Murabona abanyamakuru batugezaho amakuru, murabona igisangani ubu twatuvugana hatewe. AFC M23 ntango tubishira yateye Kisangani mu burakare bwinshi ikoresheje drone. Turabivuga tubisubiremo, ikoresheje drone yateye Kisangani ko rushimishije. Airport ya Kisangani ubu nakotse.
na nyina wundi arabyara. Gisegeti yagize ngo kuva umunsi yica Lieutenant Colonel Wiringoma, yagize ngo hari igitangaza yakoze, ahubwo yakoze n'igitangaza. Yagize ngo yaduca amaboko, naho kumbe yaduhaye amaboko. Nibwo yahaye ziranga amaboko. Kuma kurebera abaturage bapfa bibageze mu ijosi, bibageze barabiruka. Barabirukisha umuriro. Ubu Kisangani yagize gutya, baracataranta bari mu masaha yo kurya ya lunch, bariko barya amasaha yo kurya maze bumva umuriro. Igisangani ubu nyine twatuvuga ni Gisangani biteye ubwoba. Kisangani biteye ubwoba ubu nyine hari akazi. Mureke mabwiza ukuri, ese ubundi iyo tubona uko muzamugira ngo M23 yananiwe gufata iramigi Kisangani, Karemi, Uvira na Baraka n'ahandi, muzamugira ngo yananiwe kuhafata. Ntabwo yananiwe gufata hariya. Ntabwo yananiwe gufata hariya nabuki. Ntabwo yananiwe gufata Kisangani n'umunsi n'umwe. Ibishatse n'ejo mu gitondo bihafata. Ariko kubera ko bagenderaga ku masezerano yasinywe, basinyaga na Gisegeti. Ariko Gisegeti akabaca inyuma, akaza akica abantu, akica abana, akica abagabo, akica abagore, akica ibintu. Gisegeti akagira ngo niko kubashobora. Iminsi 40, buri kintu cyose kigira iminsi 40. Ibizamasezerano nabo bagomba kubirambika. Niyo mara kubirambika, ahubwo yatoke tuje kumuturero. Ntabwo ari ufite igisirikare gikomeye. M23 ifite igisirikare gikomeye gifatika kurushana leta ya Kongo igeze imyaka 40. Akagara karahagurutse gakomeza gushigikira leta, akomeza ngo ntabwishanyo dufite, ariko bazajana nabo. Ubu twatuvana Kisangani n'umwotsi. Uburyo bayirashemo ntawo bumenya. Yasibanganye Kisangani, ya poti yashize. Ingabo za M23 zifite uburakare bwo hejuru. Buri umuyobozi yapfuye havuka impamvu zikomeye, ntapfa gupfa gusa. Kugeza aho umuyobozi Lieutenant Colonel Wiringoma yitaba Imana, ntabwo ari gupfa kwitaba. Muze mwitege no yo leta gamuna ngo leta mumaje mureba ko leta zirutana. Ubukanya gatoya, umukanya saa 11 haraho twavuganye bari hariya muri Kongo, barambwira ngo wine Kisangani twatuvugana. Je naronza amakuru makeya, navuganyeho n'umuntu atambaye amakuru zose kuyavuga. Nazamvuga amakuru mfiteho fact. Yambwiye ngo Kisangani yabaye tombe, tibayirimo ariko yahiye, bayirashe. Bintu ntabiri muri Kisangani, ariko yarashwe, airport yarashwe ibakoresheje drone. Kuko hari ahantu impamvu bahirasira amadrone menshi aje kurasa umurenge, aje kurasa muri Nord, ava Kisangani, ntabwo ava Kinshasa, ava Kisangani, ava Kinshasa akaja Kisangani akabona kuja gukora amabara. Niyo mpamvu kira kibuga ni mpuzamahanga, niyo mpamvu kira kibuga bagikuroho bakagisafisha. Bagasafisha kiriya kibuga ndetse nikirangira hatahica Bujumbura. Ibujumbura haratahiwe. Ikibuga cha Bujumbura umunsi inkuba yahakubise izahakubita.